sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo, ngikhulele eNgwavuma eNyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali, sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Ubungoma ke into ejwayeleke kakhulu. Nasemphakathini nje siphila kuyona baningi abantu ke abazizangoma nabangamathwasa. Namhlanje ke sithe asike singene sijule sibheke ukuthi ngabe yini ubungoma. So ke sikhulumisane kahle ke nogogo uMthembu osebenza kakhulu ke ngedlozi kanye nokuthwasisa. Ugogo uMthembu ulazi kangcono lolu daba. Intelezi yami isiza ekhaya inalishisa linamathunzi emabe ngimphumuta achele kuze akwazi ukuphumula alale kahle. Ila isebenza khona isebenza izilwane idudulilwane ikhiphe ziphume ikhaya lesali njani lelo lobo suke lisinda isebenza lapha intelezi yami. Ukuphupha phela bona abantu bangaseko umuntu angaseko mhlawumbe uqhamuka isidalwa sifika kuyalela aphupha abantu bangaseko angabazi mhlawumbe uqhamuka uvunulele uzovuka ade akwazi mphupha umuntu engamazi kodwa uvunele mhlawumbe ibhayi uyayibona lento ayi angazi agcina enze njani mhlawumbe uzokufikela kufika khona kumchitha goli suyahamba bayamcingela ke sebayamthola isangoma na ungamhlelisanga suyahamba uya kulowo muntu lo muntu uzofika bamchazela ukuthi lo muntu unaloku naloku sebamthatha sumnika amagobongo ke suyadla sumnikeza indwane isibungi siyamothisa ke siliyachuma ihlozi lake amguzele liphuma ihlozi lake esiyaqhubeka ke sekuze kufike ukuthi amphuthule ngomthetho aphuzikazi ayenze wonke imninongane afihlele kubonakala lapho ukuthi impela isangoma lesi thina okwesiqeqesho ukuthi umuntu umfihlele ayothatha amafihlo angabonanga kuvalwe kanje eminyango beyaphuma bayomfihlela ehlathini uzophuma la asho ukuthi niphume ephi niphume ngayiphi indlela nibeke esehlathini sungukuthi ayoyithathela ila sibona khona ukuthi cha kade agula ngani ngehlozi iyoqhuma nalo phela indawo na bazomnika inkamba zalo indawo lidle nalo liyakhona kuyafana kodwa umfula nawo ke nolwandle hayi amandawo yawo isemfuleni uyobageza ukuzobabhalula egqekeni bayakhona ulwandle lusebenza kakhulu amandawo la amahlanjululwa khona ngimithi zabo esufika kuyamphethula egcekeni indawo ke lela hayi inyoka phela ke isuke khona ukuthi nawunenyoka izoza inkunzi indawo inkomazi indawo abafembi inyoka izoza indoda ya ihlala isizibeni uphupha isiziba sukunane unezoza izuza inyoka kuyahambisana nomlozi into esizi emfula indawo lisebenza ulwandle inyoka isemazini hayi ndini lodwa indaba fembi amandawo mawodwa
Izuza leyodwa izimo izuza inyoka akusizi lutho phela kuwumthetho ukuthi vele umuntu na anedlozi uyagiye lapha enkundleni ngeke phela uhlalo bo nesayoni siyawushaya umkhalane nathi umkhalane wethu wedlozi ukuthi umuntu uyagiye hayi kunjalo uyenza into naye ebayenza kokobela bakhe ingana abanikazi abakungenelisa ukubafuna amabhalo angithi bayafika kuwe basho ukuthi sifuna ibhayi lenkoti mhlawumbe sifuna ibhayi lenkukhu mhlawumbe sifuna ibhayi lebhubesi mhlawumbe sifuna ibhayi lomndawo ufuna ube naku udilikele esidalo bayathatha bathisa liyagida liyasho lisho khona liyahambela ibhayi leli lisisekelo edalweni lisisekelo linjengawo ngeke uhamba ungabhinqanga nabo babhinqa ngakho into yabo ithwasa bathi yantona lizobhula uyalibona endlini siqeqeshe endlini siba ukuthi ulathi manje sofanele ukuthi athwasa siyambona uhlala ungayibona into yakho nebhodwa libona ngawo wena uliphekile ukuthi seli-right manje sengalikhipha lilungile nathi asimboni ngalutho nabo bayisholo phela angithi samkhusela bayisholo bona ukuthi hayi sesifuna ukuphuthula eseniyangiphuthula akunalutho imbuzi nemithi esihamba sombe ehlathini yona ephuthula yena kuphela nje imithi yakhe amagobongo phela ngeke athwase phela ungambanga amagobongo yakhe imithi nje kodwa kushana izigodlo nomuntu uyenza ngokwakhe nami ngiyenza sami sigodlo ngeke nginibalele amagobongo udlazo azayihambela ngeke ngubalele ukuthi udla ngakanani okophela ufuna uqeqesha kwenze kabe nonyaka imisebenzi akangakaqedi futhi kuya ukuthi umuntu usuke ekhaya lifudumeleni uyoshesha into yakhe ayenze ibe right ukhona asuka idlozi limngene anganalutho manje ke isuke ungamhlalisanga isuke anenkingi ukuthi akukalungiseki emndenini wakhe nase kulungisekile mase uyamkhipha uyamphuthula kulungisweke izigodlo zakhe la ngiyofika ngibeke khona imthunzi yakho ngibeke imithi yawo konako nje phelele ayikho enye indima mina uzoyenzele yakho indima sebenza ukumfundisa imithi kuphela ayikho indima imithi obongethi nje sokumba suke sikhomba yena ahambe yena simenzele simgayele ayihambele nento yakhe indima yakhe naye ayoqeqesha ngayo igcekeni lakhe akuko ngibifaka imthunzi yakhe lokho amaphandi yakhe lapha azokwazi ukuthi isigodlo sakhe abeke imithi yakhe usala ke aqhubeke ngikusebenza ndaye koyiqhubana yena ke angisamkhoji ke lapha sengumkhoji ukuthi noma unethwasa kuhamba mina ugobela ngiyomyenzisa akayenzele yena yedwa ngiyamyenzisa uyayenzela samdala ke kodwa laba abasebasha badinga izandla zami bo mina sengidala kulento ngimbeka imthunzi yakhe ngihambela hlaba khona ngibuyele emuva sala aqhubeke nokusebenza ahlole alaphe ebagulabo abalapha ubumuka nemithi yakhe uyembela imthwebulu ayolapha abantu abagulayo phela nje umfundisa lo makobongo umuntu omthwebulu asiza abantu umuntu uyaqhamuka ngiphethe ngekhanda mhlawumbe isizo amphekela phoze aphila umuntu Namhlanje ke sikhuluma nowesilisa owagula kakhulu ke ngesikhathi engenwa idlozi nokho ke wakwazi ukuthola usizo kugogo Mthembu nangokusitshela ngendaba yakhe. Igama lami ngusiyanda kwaMadide endaweni yakwaMduku la ngikhulele khona kodwa manje semnqokwazi lapha engithwasa khona. Ukuqala kwami ungena abantu abadala ngagula isikhathi eside kwaba iminyaka emithathu
2017 ngigula ngangifunda u9 esikoleni sakwaMthoko. Ziningi inkinga engabhekana nazo. Ngigula ngifunda ngifika lapha ngoba uqala kwami ukwazi lapha ngafika nobaba. Kukhona izinto kukhona into engidla lapha esiswini ngihlatshwa zibhobo amanxeba ayengibambile nekhanda neinyawo yonke into nje ayengibambile. Ngoba ugogo afuka ngihlolela ke kwathola ukuthi izitha ezikhona ezingishayile kahle kahle ngangiloyile thakathi. Ngabe sengithola ngalashwa ubaba lo onthwasisa njengamanje ugogo umlondo. Ngalashwa kwangathi kuba ngcono. Kwalokho kuqhubeka-ke ukuqhubeka kwakho kwabuya-ke ngendlela kwabuya ngayo. Ngabuya futhi ugogo wazohlola wathi hhayi inemoya ikhona esegazini lami yabantu abadala, ngoba kwathiwa lalo ukuthi umuntu angidedisela izitha umama owayengasekho owashonayo. Ukuqhubeka kwesikhathi-ke kalokhu ngibuya kulokhu ngincengwa-ke ngaze ngaqeda isikole. Imiphumela yami-ke ayibanga mihle kahle esikoleni. Yibe sengifuna ukuqhubeka nokufunda. Hhayi lapho-ke kwabuka sekube inkinga-ke ngoba ngavele nje ngavaleka amehlo ngithi ngizama ukulungisa imiphumela yami ngoba ngaphasa ngodiploma esikoleni. Nakhona kwabonakala nje ukuthi ukulukhuzana kwami imiphumela yami incike yiyo futhi imoya ngoba nogogo nabo baze basho ukuthi ngizobhala khona ukubhala kodwa imiphumela ngeke ibe mihle kahle. Ngathi njengoba seningibona njengoba sengiqoka amabhayi kanje sengithwasile ngathi ngaphupha ngila ngale kaMlondo ngisaqhubeka nemiphumela yami engemihle kahle. Ngifunde eGoli lapho engaqala khona ukuvaleka amehlo. Abuya ngeze ekhaya ngafike ngatshela ubaba naye wayesevuma wathi angize la. Thema ngifika la ngafike lapha endlini kaGogo la kuhlolela khona. Wafika wathola ngafike ngami eminyaka ngathi ngibanjwa isiyezi. Umqondo wawusuhambile. Afike lento yayimbamba ngiphosa emsamo. Awu kwathiwa ngagida ngoba nomqondo kuthiwa usuka kwangathi uyahamba. Wafike wahlola kuGogo kodwa wafica ithwasi khona umama kakade la uthi uMahlenyama naye wathuka kuthiwa naye wathuka ethi lolu hlanya lolu luyaphi la ekhaya luzoqhamusa ligida lapha. Awu wafika kuGogo-ke wafike wahlola watholakala ukuthi yiyo futhi imoya engibambile ngoba ngangena abakakhokho kaZulu abakaButhelezi abakwaMadini lapho engizala khona ekhaya kithi. Ukusukela lapho-ke ngahamba-ke ngayohela wahlela ngahela ngaqala ukuvuma idlozi ngaqala kaButhelezi ngaqala ngabuya ngaya kaZulu ngaqala kaZulu ngabuya ngaButhelezi ngisase ngicina kwaMadede. Ziningi inkinga engibhekane nazo ngoba kuthe sekufanele ngithwasa kwagula uGogo ekhaya washona. Kwaba buhlungu-ke lokho kimi ngoba ngilapha babili abantu asebeshonile ekhaya. Kube omncane noGogo neyingane encanyana ehambile ekamfowethu.
kodwa ngibekezelile ngoba ngokomthetho mningi umthetho ekhona la kwathiwa uma kuthiwa uyathwasa awuye ekhaya ngoba kuthiwa kushona umuntu umshado yini ekhaya ulokuthi uye khona ungahlala nje impela unakimi kwaba buhlungu-ke ngoba ngathwasa sekubuhlungu ugogo kuningi ngisize ngakho ngoba ngafika la ekhaya ngafike ngilashwa ngathwasa ngakhipha amafihlo kahle nje futhi ngoba bangikhombisa nasebusuku lelo ukuthi ihlahla babengifihlele kuso ukuthi ngifihlele kusiphi isihlahla nangempela ngafike ngayikhipha imfihlo sengiqedile ukuthwasa ngiphume imoya ewu-2 isindawo nomlosi yona moya le ngiyiphumele leyo engiyithwasela njengamanje ngiyaphila nje ngomqemane sekufanele ngilumuke-ke ngiye ekhaya ngiyosiza abanye ngiqhubeke nempilo phambili nesikole amafanele ngifunde. Ugogo Mthembu inyanga edume kakhulu endaweni yasehluhluwe. Namhlanje sikhuluma naye malungana nomsebenzi wakhe njengomelaphi wendabuko. Igama nguMapotsho Mthembu. Ngathwasa ngo-75. Ukuthwasa kwami ngabuya-ke ngazoqhubeka nalobu ubunyanga bokusebenza. Ngiyathwasisa uDobe sengize ngabanje. Ngiyathwasisa ngiyalapha. Into yami engiyenzayo ebangipha yona. Ngingenisa idalwa, ngichelela abantu, ina umuntu anenkinga, ngiphele Buthelezi ahamba wachela. Awusuka ngcono-ke egcekeni. Impilo leyo ngihlolela abantu, ngibone inkinga zabantu ukuthi yini into emphethe noma bamthakathile noma mhlambe isisidalwa ila ngizobona khona ethanjini liqeqesha ukuthi cha lo muntu ulande into esengamtshela ukuthi hamba oyenza u1 no2 uzophila into engiyisebenzisako bangipha yona bakithi bangithatha bangiyisa kugobela wafika ugobela ke yena wangisiza wabonakala ukuthi anginika amagobongo ngadla ngavuka ngaqhuma ngemithi amaphungula ekwazi ukuthi umzimba wami uhlambuluke ngaqhuma ngemithi amaphungula ngangene egobongweni akhona angishaya lamagobongo kangasakwazi ukwenza lutho sengiyimvidi nje emsimbeni ngaza ngaphila sengingakwazi ukuyiphehlela mina igobongo ngabona ukuthi hawu sengcono ke manje ekhasini mase ngiqala ukuqeqesha-ke enyangeni sikwazi ukungikhombisa ithambo ngalifunda manje ngiyaphuthulwa ngaqeda umsebenzi wami ngabuya ona ufuna ugogo usemnqobokazi esevmo na ufuna mina inamba yami uzoyithola lapha phasi uzongithola Bumfela sifuna ukubona kwamvela ukuthi kukuphi noma kunezitha noma kunazitha asikwazi ujonga nomfundo hayi noma kuseyidalweni yebo asikwazi nomfundo yabona magele nawa-ke laba bayihlale khona nalapha nazinkonyama lapha nako abachitha khona bayithola bathi do babuyisa lokhu kodwa nanko kuhlezi eduze kuwe lapha ke ubani kade anemoya nangu lapha le ntombi lapha iququba lakho nezikhwama zakhe uyakuzwa lokho ntombi yami kunesikhathi amahlombo ngathi khona into eyithwele usinda igoqa lento idileke izogwabula phakathi esibelethweni
esigijima njalo iyaphenduka ishaya enyaweni sakhe yokhanda iyozwakala ekhanda lakho ungathi ikhanda likutshontsha lizogwabula phezulu okhakweni lakho esiyadonsa imthamba kusiyasinda amahlombe yakho gogo lesalukaza sihlupho wena wedwa siyahamba nje sibahlupha bonke esesigijima maqeda sesinidablisha ngisho umendo siyawushaya uhlangana nomuntu kube mnandi kwesikhashana sekubhedile umuntu njane akase kahle uyayibona lento ugogo lo gogo mubamba nendawo nabantu bezimpi uyayibona lento ekhaya usukavulele izingozi ayenze yonke lento esiyashaya suvala imali noma itholakala ihamba nje emgudu engabonakalanga ukuthi ihamba kanjani inkinga uhlakazi ugogo akayedwa ugogo unala amakhehla emakhuluma maqeda bathi asinayo indawo kuphumula la kushayeka khona akashaye wena wethu ushaya nomndeni manje ufika lapho kwase uyakukhathalisa uyasebenza kodwa uyakukhathalisa ayibona lento ugogo lo gogo wapho esekhakoma duke oy ephethe lesikwami unanyoka nasi ahamba naye ingadla kahle ehamba nesikhwama yabona ke kana nomndika anendawo ehlosi ekathi kumphethe ugogo kusho njalo lapha kimi noma ngihema kodwa ngisho njalo uthi ugogo ngelilodwa ngiyobona angazi ke khona umsebenzi wakwakwenzela wona gogo wena khona umsebenzi wakho abakukhandela awukho wena ngumgogodla uphi usekhaya komanga umgogodla duke lapha ngini into bayikhipha la uzalwa khona kwegazi bakhiphana kukhona bakukhiphela khona wakuhlawula ubaba yebo wahlawula wangakulobola aniyonda vele inkomo yabona yikho ke ubhalansa khona ekhaya koma la kunalogogo lapho ikhala kini nali awulikhathele ntombi yami lithali alekho kuyiyala uyala egcekeni iyashaya ubaba usekhona sala yebo sakhona kodwa manje wabona bavaleka khona ubaba yonke indawo akuhlelekanga kini Mawufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga, thatha le number ebhalwe phansi. Kwasukasukela. Mbukeli, siyaliqoqisa uhlelo njengamanje. Sizobonana ngeviki elizayo.